Muthenya umwe thutha wa kaunti ya Kajiado kwirikana ndikinyanĩire ikiro cia gutabania mambura ma Madaraka ndi mwaka uyu, na mambura macio marathamirio kiharo-ini kia Narok kaunti-ini ya Narok. Riu mihango ya kuhaririria kiharo kiu ni yambiriirie kiroko kia umuthi. County Commissioner wa Narok George Natembea niwe ugutongoretie maabitha kuma thingira wa iregio umwe na kamitii iria itongoragia magongona macio kunyabara uria kiharo kiu giikarite na uria kiagirire ni kwagirithio mbere ya mambura macio ma tariki 1 mweri wa gatandatu mwaka uyu. That require improvement. We don't have to go into specifics, but what I want to assure you is that what requires to be done will be done to host an event of that stature. So we are not worried. Yeah, our stadium is fairly good, but it should be improved a bit. Akiaria hinde icera riu Natembea ni oritie muingi wa Narok kuhimbiria mweke ucio niguo gunike na maciaro ma igongona riu kuria makiria andu 20,000 matanyitwo gugekinyia. Urge the residents of Narok County and the neighboring counties to take it as a privilege and prepare to host our president, the head of state, when it comes to join first. Oho, Natembea ni atitirithetie ati ugitiri ni ukagacirithio uria kwagiriire mbere hindi na thutha wa igongona riu. Igongona riu riratanyitwo gugatabanio kaunti-ini ya Kajiado, no kuringana na kamitii iria haragiriria magongona ma kibururi, kuronekana kiharo gia Kajiado gitingikinyaniria ikiro kwa ihinda riria ritigarite uria uracungiriria igongona riu guthamirio mwena wa Narok. Handũ-ini ha Kameme TV, njitagwo Njoroge wa Kimani.